INP Mizo channel subscribers tele ngai khatu zong zong te inza in chi bai le vek ule March ni khat sang ni le som ni le pathum thathar kan chuang kai le tareng mai damna min petu pathian fakin omsela kan omna mun thewa khan pathian mal som na chiar thiam tu ni itum theu teng u February ni som ni le paruk pathian ni kalta khan sipai council lam chuan than tlang khopuya om infantry zatni le somruk le pakuana sipai tetan MI-17 helicopterin ration le sipai anda a thantlang CDF ten drone in an boma an bu ka kang thi le hliam an om le om lowero soichian a om lo tin February ni somni le pariat nimin tlaidar thumvel khan jet fighter pahni le MI-35 helicopter pakhatin swal sipai lamin thantlang an bom le a MI-17 in ration a thlak le nia soi ani boka ration phur thlona chu CDF lamin drone in an lo kap fuwa akang nge ni in an soi an ration phur akan layen an ral thuam phur ni om takapuak boka ration phur tu MI-17 helicopter chu ha kha lama akir le ni in an soi ani thantlang kho pui chunga jet fighter in a kap le thina civilian chen na in then khat akan bel le ni in Chinland Information Center chuan a soi thantlang lam hi ni tin mai in ka na a om reng maya mi pui sipai nun na chan an om nuala sual sipai thi pon thanem ve to viawani nimina CNA in thuan chua dan ang chuan Chin state a hian January le February thani chung khan sual sipai council in thlo na manga abei hi voiza le som panga ayatlem lowani an lo thlok ngun hle ni CNF center omna thantlang township a bom an thlak ngun bera MI-35 MI-17 Su-30 A5 bomber le YAK-130 te jet fighter te hi sual sipai lam chuan an mang berani antia thantlang kho puiti lo chu mundang hi chu ral tlan ho omna ani deuh zela dispensary le civilian chen na in an bom chiat tam ta hle ni in an soi thaliam ta January ninga khan Victoria Kem an beya CNN nam sipai panga lai mayan thi ni kha Chin Human Rights Organization in a soidan chuan Chin state thantlang ha kha le matupi township ate hian January le February thani chungin sual sipai council in thona in voice som nga le pathum an kap to a bomza le somthum le pariat an thlak to bok Chin state hi tun din muna paletwa township ti lo township dang zong hi chu martial law puan nan ni in tlaida rukatanga jinglam da ruk in kar hi pon chua khaptlat ani a maro chu mun then khata hi chuan ke mazal deuh zo ka kalpui ani ve thobok Sakain region minmu khopuya Myanmar Economic Bank venga duty sipai som vel le bank kota om sipai som ni vel chu February ni som ni pasari tlaida ruk vel khan People's Army to Fight Dictatorship PAFD tenan kapa sipai pahni an kaplum hliam tuar an ombok PDF lam hi People's Army to Fight Dictatorship PAFD noya section pakhat DKPDF minmu antite People's Night Defense Force minmu Tongta People Defense Force le DBPF minmu antite anniya anni lam an him ni inan sayani February ni somni le pasari nimin pia jinglam da rukvel khan yinma pin township pa bing nwe chong le chi sa chi a khwa te chu sual sipai ten lu chilin an roka chen na in ni an hal hemini vekhian suibu township pa thingtlang kho som vela sual sipai an veiwa ka mi sang chuang an tlanani Sakain region ayado township pa maleta khwa atanga kal chuak sual sipai te chu February ni somni le pali chomadar somvel khan khwa an chua san nu ngyong pin khodaya PDF tenan loka pa sual sipai panga an thi ni in PDF lamin voin khan an soya klemin ani hi local lem man devani ayado township a hian mani February ni somni pasari khan PDF lam an che sual vele boka 40mm bom antipuak pala
mi pui sipai pathum an boral azia lo le khop mai February ni somni le paruk pathian ni khan makui region le sakain region in rina trilin township pa pungtong na tlanga indona achuaka sual sipai pathum thi in silai pakhat le amu tlemazong an lani in PDF lamin an soi sakain region yinma pin township pa kung yua khwa chu February ni somni le pariat nizandar sarivel khan sual sipai tenan hala a khopumin akangral titi ni nan soyani ton nai khan yinma pin township pa tawa khwa PDF pathum man ni in pahni than nia pakhat chu atlan bo theita ni nan soi February ni somni le pariat nizandar kwale minute somli vel khan sakain region wedlet township pa muksu chungbuta khwa halani a che vela khosom vela tangin mi sing khat vel anral tlan le mekani tukin lama an soile dan chuan nizan khan sual sipai ten civilian pakhat an kap hlum tiani chumi nuwa muksu chungbuta khothen bube khwa lut le in nizandar khatvel khan sual sipai an luta khwa hal ngalin zan thim thamkara mipui an chi ai hlemaya a zana zanin thim thama an tlan tahlomani makoi region pakhuku khopui number 1 venga suichong bridge chuan chunga pitaya hola sual sipai te chu February ni somni le palizan dariat vel khan pakhuku special guerrilla force tenan kapa sual sipai paruk an kap hlum ei po hi ani la inan ti chuak theilova tukin lam khan thu chiang an ti chuak theita chawani Mandalay region Mataya township pa chun pin khwa February ni somni le pasari jinglam dariat vel khan sual sipai clearance an neya sipai somli velan ni chung hau chu PDF lamin bom voi thum vomin an lo beya sual sipai pali thi in midang pan in hliam na takan tuar February ni somni le pathum karkalta ninga nia thil thleng nizan lama chiang dewa an soita kanan soi lenga khamini khan not okla pa lama Bali bridge bula sipai duty post pakhata silai thom na satak khriat tura silai thom na satak an khria ti ani nizan lama PDF laminan soi chian dan chuan February ni somni le pathum zan darsom pakhat rik ma deuh khan Rangoon Region Civil Force Justice Lady Mission anti-10 Mission Impossible 1 tia ma an lak tan na alaunia North Oklapa lama Spy Center an kapani sipai som ay claim lawan thi nia soi ni in PDF lam an him ni nanin soi bok PDF lama thu soi tu mai che pakhat chuan ti hian a soya mi pui kan lo hriat tir to thin ang khan Rangoon a hian chithumin kan chedona tun hi kan che tho ni na tur Eagle Wave ani he mission second wave hi Mission Impossible kan tia tuntum kha Mission Impossible 1 ani ati Kareni State Demosu Township le Fruso Township pa sual sipai ten achuna zanin RPG an kap di ureng maya civilian thi po anom pha nia soyani February ni somni le pasari chhun lai vel khan indona chua thu soya omlo na Demosu Township chua lama thingtlang kho pakhata RPG an kap lut le civilian mi pathumin hliam an tuara chung zinga kum som sari mi pakhat chu damdoi in lam an pan pui mek layen kong laka aboral ta ani nimin khan Fruso Township huam chunga thingtlang kho then khat ka ani boka indona chua thin na po ani lem lo na an kap ta thova thingtlang kho nia chen na in pali a chiani in an soi zanma sadar kuavel po khan Demosu Township huam chunga thingtlang kholam hoin ral thuam lian an kap le boka refugee camp an kap fuwa mai che pakhat athia hliam tuar an omnual bok nimin pia February ni somni le pasari zandar sari le minute somli le panga atanga dariat le minute som thlengvel sual sipai ten karen ni ral tlan kem lam hoin RPG an kap ngek maya voiruk lai an kapani ral tlan zinga no pakhat fapom mek chu RPG awangin a borala a pasal po aban veilam atliak ni nan soi
sian state chim lam phe khong township le karen ni mar lam fruso township lama hian February ni somni le pasari chonudar ni vel khan indona achuaka karen ni army KNDF le PDF tang rual tele sual sipai le an lam tang PNA anti mai pau national army te anin ka pani sipai council le PNA lammi pakwa anthia M16 silai pathum AK pakhat le 9mm silai pali le silai mu engemozat an la ni inan soi tangrual lama tangin mi pui sipai pakhat aboral vene PNA hi kan soi khat khop maya anni hi tun ma tanga sipai lam tang ni inan soya thalai tam tak piuso tri ta na training lo pe thin tu ni om takan ne mani February ni somni le parukhan fruso lama hian indona te naw deu achuak to a sipai lam chuan silai pa ngayan manglo RPG an chelek ngal top maya RPG awangin KNDF lam member pakhatin hliam atuar nge chemi ma February ni somni le panga po khan KNDF le an thian ten sipai pakhat an lo kap hlum to bok Karen state a hian ral tlan noi nga chuang an omta a tanpuina an mamo hle Karen National Union KNU ram chan huam chunga hian ral tlan mani in tlan san hi mi noi nga chuang an om to ni in KPSN chuan February ni somni le pasari khana soya thaliam ta tanga sipai councilin thlona achelek na satnu khan ral tlan an pun pha hle ni ati sangni le somni le pani November thla tanga sangni le somni le pathum February thla thleng Myongle pin districta sipai councilin ral thuam lian an ka hi voizanga deu tho anita a thlona tanga an ka hi voisom ni vel drone mangaka voisari vel om to in civilian mi somni le pakua an thi to ni in KPSN chuan soi sangni le somni le pathum February thla thlenga ral tlan din munchu hetiang hini tatung districta noi khat le singni le sangriat zanga le somthum Tongu districta singthum le sangsari le zali le somnga le pathum Myongle pin districta noi khat le singli le sangni zariat le somruk le pakhat tanin tari districta singkhat le sangkhat le zariat somni Phapun districta noi khat le sangli zali somsari le pakhat Dupalaya districta singkwa sangsari zanga somnga le panga Phan districta singkhat vel an omegani sangni somni le pahni nikum okas thla khan KNU ram chana hian ral tlan noi thum le chan vetling lo deu an oma tharuk nuwa noi ni tling lo deu velin an pun bel le ta a Phan district hi tun ma ral tlan om ngai lo Phan district hi tun ma ral tlan om ngai lo an nia tuna ral tlan singkhat vel an om ve ta bok NGO tele humanitarian aid lama thok tu ten thanem ngai taka ral tlan te chom dol na thok turin le thai sarkar po in boruwa ka thatma chu anrama om phalsak turin KPSN chuan ngen na an siama ramdang sarkar dang po in sipai council an tan puithin hi ti top turin le sipai council ne na thok dun company rang rang te po in an na chol san se Myanmar council hi thlona tui sanction tura an du thu te po antar langani tundin huna hian ral tlan an pun bel zel awangin tharuk chung ei intur bu faile nakin kum khatana an ei intur sum fayen US dollar cheng makta doi som thum le paruk tal chu an mamo nge ni inan soi February ni somni le pasari nimin pia khan ramchu mun rang ranga sual sipai somli le pariat anthia February ni somni le pariat nimin khan mi somli le pakua anthile ni in khitit media chuan soi khati zong kha tun tumata na Myanmar lam chanchin langsar zual kanan soi thei chuni a ngai khatu zong te in chunga kan lo me